hakuosha nao nindi wanta wa mwiwuru ni wa hamasaki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atumbanji munyunza yejima mwaka yijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira mwaka itanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu tiyenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwa kakomina nyaka. Twalenuma zukuma tunge jima twalenu o twalenu sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu twalenu o twalenu o twalenu Etumani twekala munyo Apostolic Church. Atulejanga nawu enumuletanga departed service. Kulonda mufetela ngana ntanga jenu afwade kulonda muyisoko likuna kunshidijau. Ngakulumpi mkuhananga ma 150 awali kokwa kuhananga hela ma 10 kwacha hela ma 5 kwacha. Akama Manuela na akuhananga makamba hela unga. Ku departed service. Kuhana kuma unga hela makamba. Unga hela makamba. Mulonga chukuli akwetu ana ayade. Makwawu ayana nyikudi ya wantu. Dichi kuna kwa wana nyikudi ya wantu anakupinga awena onyikudi anakuikalanga. Ilanga kwa iwene nako kosi. Male ya departed service. Enganimo alifweta ngabeni tayahana ngana wailana wa chatama chaluwa. No kwa yangana malibeni twamona wanyi. Nika shinshinaka ikala kosi. Chilage kuosha kutumazu tuantesha. Na oshi kwao. Inga amina haya manga mchezo twapompanga. Kuka sumgana uhanenu mali muri patent service na muhanimari. Mukuliku anafilire afu. Muikuliku nshirisha uwa afilire he. Hela ni wana wafu manga muna mwekala mosi. Ilanga shwawana aneyi. Kumana tunakuluza omari. Ka twahaya manga ni maro kwa yanga twafwetanga bene ma 5 kwacha kunguleleni cheso chuli na tuhana ka twahaya manga ono kwa yanga o mari neluka ngawanyi mwanta Yesu nindi babere na tuprofetu akutwamba enzanga kudenu avala itembea nyikoko ilanga mukachi yatungwidi atuhuka kuyirukira kunyikabu yawo antu akumunanga nyikabu ya vinyo kunyinga hela yikuyu kunzonzonzo tahindi chinjila mwifukudinda lelo nafuiri mumoni nsangu yidina kutangisha antu mwaita itunga da Zambia ni mwaita kaikejima yidina kudimba unachi antu kulonda kuitemesha antu mwijia da kesi ni mukalunga tufueteno nyilambu kudatu pristu kuipompelo kulonda atramwini hela tramwini antanga jetu afwade tahindi jajivulo jidihambidi yetu tentomenu chengi alunda mwifukuda lelo mzangalo kudiwana chengi hampepela kulonda tueshikudiza mana amukanda wanzambi mwifukuda lelo na afuiri tushinshikeni mukanda wanzambi kulonda tubaishi intangi shiri yikwawo yaluwa na kuyikonkolola intangi shiri na atandi mukaikejima ni mwichunga deshu da Zambia so yeshe ni kunu kumukala wechu kuchitokolo kinsangu yenda iteka na mwipompelu bai pompelu kuvulaku mwichipompelu china kutena onao New Apostolic Church dichintangi shirieni inakuimbena hachumanyi kwa kola kwechu kukufuma mukanda wanzambi tuwani neichalala chalonga echu amomi kulombelela afwadehi na kuifwetela mali hela chuhiya mkunkulu yejima idina muntu mwihadindi neyena mali kosi kulonda hani kuda kulumpisha chipompelu alombelele antanga jetu afwadehi munshidi jao afuiri chakubula wa mwini wanzambi kulonda mufetela ngana ntanga jenu afwade kulonda muyisoko likuna kunshidijau mulonga chukuli akwetu ana ayade makwawu ayana nyikudi ya wantu dichi kuna kwa wana nyikudi ya wantu anakupinga awena onyikudi anakuikalanga kulonda tucheshkiwa shiragudi mwanta Yesu hela kudi nzambi kulonda ayamwini tahindi jashivulu tiyeno munyevuru inalondere hambidi yetu ninyabu ikwabao anchu anatambwira udehi malau kudieni ipomperu ya mchidieni ye etumani twekala munyo Apostolic Church atulejanga nawu
enu muletanga departed service kulonda mufetela nganu anantanga jenu afwade kulonda muisoko likuna kunshidijau nakulumpi mkuhananga ma 150 awani kokwa kuhananga hela ma 10 kwacha hela ma 5 kwacha akama manuela na akuhananga makamba hela unga ku departed service kuhana kuma unga hela makamba mulonga chukuli akwetu ana ayade makwawu ayana nyikudi ya wantu dichi kuna kwaya wana nyikudi ya wantu anakupinga awena nyikudi anakuikalanga ilanga kwa iwene nako kosi so akwela bwana kuila mweno tutu hanenu yina yuma chukulema na ntanga je chukulonda kalinu wena na wa azangala la kawani matala huku nako kwana yu ka twa haya mangani maro kwa yanga u twa fweta ngaweni ma 5 kwacha kungululeni cheso chuli na tuhana ka twa haya manga ono kwa yanga o mari mwan neluka ngawani bichu amichina twale kelomon na lekeli nami hinu kutwesha kuhana wani nawe ichuma nchina kushikane departed na shiki eyunu na kushinga kucheche nami ichi kutweshika wani mulonga na kumweka nena kuluza osha jivulu mulonga ona wafili yena na weti hina tweshi kumukula hina tweshi kuiluka kwa ya iwani waye kukalunga kachina ntandi waye kuwamweni hina iluku wani ilanga chuma chalema hinu kutwesha kukula muntu wafade hii wani ndichi oyinsangu yamfumishi numunyu apostolic church ichingana na kupompanga ku church ya Chenyi ndumbwami wafera mazu wana tulongeze kalelo anapu mazu wa mchano chikuma mumungana maya mingi mbongo kwa fwete wa ndumbwami kutukawezea departed service yetu wala tutomenanga akukunguluka na kukunguluka chipo Thanksgiving yetu wala tutomenanga kutuka 1982 wamukanda msemuke muno 1982 fwete ma departed service kweta numtu aitanga 2023 tezanga kuna emwana mwachula janeno eni mafwete ni malama vulu malimu na fwete na shumu malanga hii yame emwana yamimba 2000 ya indende 2000 na ke ya indende momwe tu wana kutongwela ngewa na kutongwela aza shimbu hizi ama 80 ma 80 yazi mulongo shana kweta 20 kwacha kutwala mtu na hete kukukola tazi mbongo 150 moya mungu apule mkapulishi mama 100 eni mwadinga ka priest ilanga mkando anza mna wachu priest wana amani yesu dione kere ka priest dichene wangeru priest hini wakula walinge wini wamauka chalu andi mlonga afwili na shidi kama na chalala ngwanjika luwale mangala musokole waze watangajeni bafwilile na shidi mangala na wakiko na wakawane kusokoka wakengile muwangana wamelwe kao nonyitwa hono kutachikizaze mali okweche kuyanga aze tweche kuhananga echikuya kuli kalunge echikuyanga kuli katoa katwejibileko hakiko mwande humuna tulumbuni na tuneji wango tukuma mkiko bene aze mali tochikwenye kanga nokwe chikuyanga bene kwa uchi emwa nechumuna ati hinchwambi ya yeni himana satana mukwakuputisha itongo joka ya wanchu kulonda aitwali anchu mwijia dakesi intangishiru yeni anaiteni kudi anyo apostolic now divine departed service hinsangu ina atandi hinsangu ina atekani mwaita kai kejima ya kutambika anchu kulonda akunguluki hamafuku asatru muchaka chejima kupompa kweniku kwa mweka nanga mumulungu weji mwakutachika mukakweji wa Machi, mukakweji wa Julai, ni mukakweji wa Novemba. Mulungu wejima wakusambira chinga kupompa kweni kukwikalaku ana ejima kwetantanga jao afwade himunshidi atweshikuile tere mkunkulu kuipompelu kulonda kulumpi atweshina kuidiraku atuna tuyuma twachunganga ututoka twatenanga nao himbolo kulonda aidiru ku afwadehi
na kuyilombelera kuti nzambi kulonda atreshe kuyana kena chaino mpinji nafuiri kutanga mazu ana asoneku mukatikizmu kawu awenawu anyu apostolic ana asoneki nawu. Divine services for the departed take place 3 times a year on the first Sunday of March, July, and November, respectively. With this in mind, New Apostolic Christians also pray that souls who have died in an unredeemed state may find salvation in Christ. God's will to redeem encompasses all human beings. Jesus Christ is Lord over both the dead and the living. Romans chapter 14 and verse 9. Already in the congregation of Corinth, the living were baptized on behalf of the dead. 1 Corinthians chapter 15 verse 29. This practice is continued in divine services for the departed, conducted by the chief apostle and the district apostles. In them, 2 ministers receive the holy baptism with water, holy sealing, and holy communion on behalf of the dead. The sacraments are performed in the same manner as usual. In the other congregations, the departed are commemorated in a special prayer after the celebration of Holy Communion. Divine services for the departed have an important place in the New Apostolic calendar. On the preceding Sunday, the congregations prepare themselves for this in a special divine service. Compassion and sympathy are to move their hearts to intercede for those who have died in an unredeemed state. New Apostolic Church Christians commemorate and participate in a special Sunday divine service for the departed, which takes place 3 times a year, on the first Sunday of March, July, and November, respectively. With this in mind, New Apostolic Church Christians also pray that souls who have died in an unredeemed state may find salvation in Christ. God's will to redeem encompasses all human beings. Jesus Christ is Lord over both the dead and the living, as inscribed in Romans chapter 14, verse 9. In reference to the congregation of the Corinth, the living were baptized on behalf of the dead. This practice has continued in the New Apostolic Church divine services for the departed, conducted by the chief apostle and the district apostles. In them, 2 ministers receive holy baptism with water, holy sealing, and holy communion on behalf of the dead. The sacraments are performed in the same manner as usual. In the other congregations, the departed are commemorated in a special prayer after the celebration of Holy Communion. According to 1 Peter chapter 3 verse 18 to 20, those who died in the flood received special love and care from Jesus Christ. After his sacrificial death, he proclaimed the gospel to them in the realm of the dead. Jesus Christ is Lord over the dead and the living. His gospel is equally valid for all. It is the desire of God that all men be saved. This means that God's will to save is universal. Salvation is offered through the proclamation of the word and the forgiveness of sins and the sacraments. All of these are likewise intended for the departed. For them as for the living, belief in Jesus Christ is indispensable for attaining salvation. Redemption occurs solely through Jesus Christ. The apostles fulfilled the commission of Jesus, namely, to proclaim the gospel, to forgive sins, and to administer the sacraments upon both the living and the dead. They act in Christ's stead and in his name. Just as Jesus Christ brought his sacrifice on earth, salvation is also imparted through the apostles on earth. Since sacraments always have a visible component, they can only be performed in the visible realm. The effect of the sacraments as essential elements in imparting salvation is the same for both the living and the dead. The dispensation of holy baptism with water,
Holy Sealing and Holy Communion to the departed is effected when the visible act associated with each is performed upon a living person. Here, the effect is not for the benefit of the living, but rather exclusively for the departed. Departed souls who, through holy baptism with water and holy sealing, have experienced the rebirth of water and the spirit of equal standing with the dead in Christ, divine services for the departed have an important place in the New Apostolic Church calendar. On the preceding Sunday, the congregations prepare themselves for this in a special divine service. Compassion and sympathy are to move their hearts to intercede for those who have died in an unredeemed state. Wow! O usupi kutoha, o inchwambi kutoha, o madiru kutoha mumenso amini mumuchu wa mchina kutongo joka hantangi shiru yeni. Awa mazu au shona akunenga mulonga hintangi shiru ya satana kufuira kuputisha itongo joka ya wanchu aburi kumona kulema kwa wa mwinu hachidu amomi kukoje jani nana akweti antanga jao afade kutongo joka nao nuwena hela ne akufa munshidi chakubula kuyamwina antanga jao akashalaku akatresha kuifuetera kulonda kuitambwira wumi kuli mwanta Yesu dichano nadinga na kutanga naudi insangu ya kupompa kwa mweka nanga mchaka kasachu ya kulombelela afu na kuifuetera niya mkunkulu kulonda ya mwini mchipombelo cha New Apostoliki hintangi shilu ina afumi kudi satana hintangi shilu ina abulu kuikala mukanda wanzambi hela chwana azati shijivesi jiyedi jichuko yana kushinshika chachuwahi kulonda kudimba na anchu nao hintangi shilu ya mukanda wanzambi dichihanu nadinga na kutanga nao himuchima wanzambi nindi anchu ejima amwinewi tutangena wa mazu mumukanda wa Roma chapter 14 mulongadi mazu ana azati shuwena kufuira kudimba na anchu na kubalumuna mazu anzambi kulonda anchu atweshi kwila yakwi yaluwa Roma kapitulu 14 chukutangira achibalu 9 mulongadi umazu ana azati shuwo awenao Roma chapter 14 kutangira chibalo 9 anasona kinaudi hanu ka apostol Paulo dina kusonekera ka Kristo amu inaude bai anchu ana afumu shiduku udina kusonekera anchu ana mkolera mwanta Yesu ku Roma mulongadi chana asoneke mu ka Petro ka kusambira na asoneke chachuwahi na kushimuna nindi na isonekeri enu akwa kujila enu mwekala ku Roma dichumuka Petro kamu 10 na chuwana na chibalo chamu chitanu na chuwana anasuna kinaudi diu hafwiriri Kristo hakuhanda chengi kulonda akekalu mwanta wa wafu ni amomi akekalu mwanta wa wafu ni amomi diu mazu ananonu wena na kuzatisha nao chineri Yesu Kristo chafwiri na kusaungani ekaridehi mwanta wa wafu ni amomi di kushimu na ninana na afude munshidi tunatweshi kuikwashaku tuilombeleri na kuidirira kudi mwanta Yesu kulonda tweshi kuyinka umi wahanyaka nuwa mwinu chinjila hichi kutreshe kaku wa mwinu autambulanga mpinji nyenu antanga jami wa mwinu autambulanga mpinji nyenu mabambu muna kumona wa mwinu autambulanga ne muntu nafui tainde no muntu chidiwa mumi nei muntu anamukwatu ukalonga kudi chibokolo nafude hinyuwa yaude na kufuira kumamwina kulonda handi chengi kos muntu amwamwina ngachi dina wumi ilanga ne nafudehi tinakumide dichi hanu Paulo dina kushimna nindi kudaka Roma udina kushimna nindi mwanta Yesu chana afuina kusanguka yena nekare de mwanta nekare mwanta wawanyi ninana afadehi ninetu amomi munjilani mulonga Yesu na badiki anchu ejima ninana afadehi ninetu amomi mwanta Yesu diudi hewulu mumukanda wa Filipi akutukwa ashaku mazwawa kulonda atweshi kuchulumbulukila inzambi na ngovyo spiritu yindi hakuzatisha wa mazu hakuyinka kudi kapostol Paulo chengi kulonda asonekera aka Filipi mazu anakundami kunochi na mulemeshu mwanta Yesu muiulu nao mwanta Yesu anamwinki jina da abadi kama jina ejima yena wa abadi kama jina ejima na wamanungu ejima ambaka fukama kudi yena ni madimi ejima ambakete janaud Yesu Kristo di mwanta munjila jinga hii jiyedi
kudana ana afumu nshidi chakumukana Yesu ana afude chakubula kutambula wa mwini wanzambi ambaka mona nao Yesu Kristu di mwanta di chamwino heno wena adi munyizuzu ya kesi anamonde kuzuwa kwindi di mpinja kete jana kama Yesu di mwanta trakanini tuchuna mkolele mwanta Yesu lelo yetu twambaka mona Yesu Kristu twambaka shakamani ndina kumfuka minana kutifukula kudiena na nochineri di mwanta wechu na tufuidi di chawa mazu anaihengeshi deheno antanga jami anaihengeshi kudinyi kudi satana kulonda kudimba nachu anchu muchipompelo chanyo apostolic nao chineri Yesu diuneka de mwanta wa wafu ni amomi tunatreshi kufuetela kwa ntanga jetu mali nechu mnadinga na kutia chinabu anchu anafueti malau anaidiri malau na kutongojoka ne uwene chinafuetu malau na kuidirira anantanga jao afwadehi na kuilombelela wena anatambulide wa mwino anaide kudi mwanta Yesu chinjila mwevulu wa kutalila iyo chafuili Lazaro na Samaheta Lazaro wa hili kudinzambi hakumkwela mwanta Yesu nchidijinda mwana keneniju na kutambula wa mwini wanzambi heno uchiduwa mumi ilanga Samaheta wafuili na nchidijindi chakubola kumkwela mwanta Yesu wa hili kudinzambi chinjila mukanda wa Luka chapter 16 mu verse ya 24 mukanda wa Luka chapter 16 nao hakubilera nindid tata Abrahama antiri luwi atemeshi Lazaro achumpiki insa ya munu windi mumenji enzi awundishi idimidami aminidi na kumona yihongo mumuzuzu iyo Abrahama nindid mwanami anukaku chiwadingi mumi watambwiranga yuma yeye yuwahi chochadingi na kutambula Lazaro yuma indi ya tama hakuinzi chiyena anamkunde ejide hiu kumona yihungu munamoni Lazaro udina kutambula yuma ya muterela ni Samaheta niyena udina kutambula yuma ya muterela yokalunga inkumini naku kumunatela mwijiyadagesi iu mwevuru mwantesu wa uhani ni bayi neyi chishimuku impinji yeji machana asune kuunsangwi ya kutena yuma inakunda mku wanta wanzambi ya kutena ishimu anasune kinao hakuitira chishimu nindi ilanga muni insangu hena atachi kinao hichishimu mulonga hii insangu ya mweke ni mkuhanda kwa wanju dichinei kanda mkwele mwanta Yesu nei akamfuitela mali akanlombela kulonda ne nafui mwanta Yesu akanga mwini kunshidijami antanga jama akankwashi kukulonda akanga mwini himachuka aweni kumensu anzambi hodini itangiri mazu kumkanda wa masamu kapetulu makuma wana na chutanu na chuwana D49 naud chutalenu muchibalu cha muchitanu na chuye D7 naud kosuku twesha kumukula mana kuindi hela hantesha hela kumwinka nzambu seya wa kumukula nachu kutwesha nehi mulonga wumi wawu kuukula wakala chinga kuchileka chikupu haya nyaka kulondaka handi haya nyaka akabulu kumona kutoka munati naudi mu verse ya 7 kosu kutwesha kumukula mana kuindi hela hantesha ilanga cha kuhayama kunywa apostolic wena nao anatweshi kukula ntanga jao afwade ukutia nao chinaka mama chulu wenze na kumuleja kuchuru nindi kududi na mkudu windi dicheni mumfueteri mali kulonda na malachimu kufueta mumulombeleri kulonda ikudinzami chinjila muntu nena afuna mkudu wa mkwao oyi nsangu ina kwa atu mkumana ina mani watereleri kufueta hadi nga ina wa mumi bayi nei na afude nao nezi kuchuru nindi mfueteri kulonda imu iwuru chinjila mulonga useya wa muntu hiuna atresh kumulandira muntu wumi kulonda aikudinzambuku chinjila himachuka aweni hintangi shiru ya tama ya satana ina kufuma mukalunga kulonda kutwala anju mwijia dakesi dichi awamazu tuikwatishen mwanta Yesu nekali hi mwanta wa wafu ni amomi munjila yanka yena diona saungi mukufwa yena diwa kasompesha anju ejima ni afwade akaisompesha kudi mwanta Yesu ni amomi akaisompesha kudi mwanta Yesu ana mwinki jina da badi kama jina ejima manungu ejima ambaka fuka makudiena madimi ejima ambaketeja nao chalala Kristu Yesu di mwanta kuiteja kuti munjira jiye dine chinawo shadehi anana aide mukalunga
akete janao Yesu di mwanta heno wena na tride mwijada kesi mulonga na mweke shide unzambu windi na mweke shide kulema kwindi na mweke shide kutoha kwindi mukusompesha ejima adi mweni kubabala hamaseki na ukenga nshidi neiwe na wadina kufuetela anju dikushimu na hiya ya mwinako vesi kwa ina ya ruwangeshu mumukanda wa Korinda wa mchimu kapetulu 15 kutangila chibalu makuma yedi na 5 na chuana 29 akolinda wa mchimu kapetulu 15 kutangila chibalu 29 naudi hanu Paulo chedu na kusonekera kwa Kristu kulonda aileji kulema kwa kukuelera nao chalala na mkweleli mwanta Yesu ambaka isangula naudi anasoneki nao nehi indi awa ajimi kilanga afu analondidi nei afu hiaka isangulaku ajimi kilanga di ikukufa kwa kutrakenga kumona hefuku chuku kumwena di Paulo na samili kuhosha nsangu ya kulema kwa kukuelera mulonga ukorinda adinga na kuhosha nao kusanga kwa wafu kosi adinga na iruwange shide dichiye na udina kuzatisha chuma cha adinga na kuirao anchu abula ukuelera muna mukala wa Korinda adinga na kujimika ana amomi mumalungana na afwade na ukuelera munyichima yao nao hadaha mbaka sanguka dichu udina kuzatisha na itongo joka yao nindidi dichine ikusanguka kosi indidinu ana anchu mukachi kenu ajimikira ngadi ana amomi mumalungana na afwadehi udina kushimna nindi kusaunka kudiko ilangeno ana iruwange shide na kusaunka kosi dichinei anchu adinga na kutangisha yumi yalwa adinga na kuira mwenomu na kukwelera nao chalala kusaunka kudiko induwena akuelera de Kristu Yesu adikubula ngai kukwelera nao kusaunka kudiko ku dichimu verses 33 nindi baya idi mbaku kudikunda na wanchu atama kwa atamishanga mana mawahi munamoni akakorinda amwini ni umudi mwanta Yesu akweleleru mwanta Yesu atachikiri kushia mwaitangi shiriru kuda apostolu na kutachika kulondera ntangi shiru jaluwa na kuihungu muna kudanchu na kuidimba na kusangwa kwa wafu kosi dichi twatela kukwata kashinshika yumi kusanga kwa wafu kudikoko Paulo nindidi ichi dinu enu anakwetu nukosha nami mujimba wa heseki hiu kutresha kuswana wanta wanzambuku hera kutoka hiku kuswana kubula kutokaku tienu nilezi chijindiru wejima wetu icho kakama tuluku ilanga katubalumuna wejima wetu hohenohu mukulabula kwa disu hampunga ya kukuminina mulonga mpunga ya kavuma ni afu akaisangula na kubula kutoka anakutena akwa Kristu muna mwechi dina kulumurai Paulo bai mutiri lantangi shirina kuidimba nao kusaunga kwa wafu kosuku kusaunga kudiko kukudenu muna mkwelelu mwanta Yesu bai kudana ana afu munshidi adina kujimikirao antanga jao hanyijimba ya huko ilanga hadenu muna mkwelelu Kristu Yesu enu anakwetu mujimbi uchinga aka ubalumuna na kuvala kubula kutoka ninechu akatubalumuna echuna mkwelelu mwanta Yesu amba katubalumuna ne mwanta Yesu nezidehi na kusenda chipompelu chindi mulonga ichi chatokanga chinga chivala kubula kutoka nini uwafanga chinga akavala kubula kufa ichi chatokanga chichakavala kubula kutoka nini uwafanga chakavala ikubula kufa heno dihu dinu hakalumbuluka ichi chana asone kunao mushindo unaminyi kufa mushindo unaminyi kufa mwanta Yesu atufwilide tunamkweleli yena dichinawa nemiki mushindu kufa na barumuni de satana wadingi na ngovu hadi kufa ni kalidehi chimwangaji dichinine tunamkweleli twambaka sanguka mulonga yena wasanguka mukufa dichi ntangi shina kushimuna nao tunatweshi kukula afwadehi kulonda nuwena tweshi kuyamwina hintangi chinafumudi satana akakorinda adinga na kuluwangesha wamazu Paulo dina kuzatisha mwevuru wa chuma chadinga na kumweka na muna mumukala chelelenga u antu kujimika amomi hanyijimbe ya nao afwade erukiri muitongo joka ya ona kusaunga kudiko kuilanga waka Kristu
airuwang'eshere nakusaunka kosi ndichuti nakutangisha nindi jimikenu awa amomi mumalunga na wafade hukumani udina kuzetisha itongo joka yao kulonda kuikwasha ku eruki nao kama nakusanguka kudiko kunina na abuliri kukuwerera adinga na kuira yako ya mchidi adinga na maana kukwiruka na kudi kusanguka iranga ka Kristo kukorinda yadinga na maana kudi ana afumi ana mazicho atanga mu verse 33 nindid baya idimbaku maana atama atamishanga maana amawai akakorinda adinga na kulondera ntangishiru ya alua hiya kushia mwaya mukanda wanzambi dichimu mukanda wa Timoteo wa mchimu kapetulu kamuchiyedi chibalu cha mchitanu mudimazu asweja kulema mulonga kwekala nzambumu ni hakumu mukachika nzambi na wanchu yena himunchu yo Kristu Yesu chinayimudi Yesu Kristu kanka windi diuda akachika netu nanyi na nzambi ilanga muchipompero cha nyo apostoliki anashumu anana kutena nao ma district apostles nechina asuneke umunawa mazicho atanga katikizi mkau hamuna wanyi chief apostle diu ajimikangau hanyijimbe anawo afade muchipompero chao kulonda nao aitambwiri wa mwini chineri afuiri chakubula kutambula wa mwinu hadinga u amomi aidira nga kunawa nikambolo kudira afade himbolo kudancho amomi chinjila himatuka aweni kudinza ambeno antanga jami tanyenu mkanda wa nzambi na kushinshika bai kutirira chuheka chwa mchidichu chwaluwa kumwani hinshidi chaluwa hikutwala antu muujungu wanshidi inkumini naku hikuilombelela kulonda kutresha kuiwosherako kudinyi kudinzambi kulonda tweshi kutambula wa mwinu chinjira mwani chinjira imatuka aweni dichi hanu Paulo na asune kumudi Timoteo nindid kwekala nzambumu ni hakumu mukachika nzambi na wanchu yena imunchi yo Kristu Yesu tongojo kenu mwani muntu chana mulengu hamaseki ana mulengu kulonda mwiruki nzambi ukumwiruka nga nzambi kuhitira mukumkwera mwanta Yesu mulonga yena dii wenjina kutuleja chekala itata indi chakubula yena kosuna atweshikumwiruka nzambuko dichi mwanta Yesu na azati mudimuweji mwakutwamwi na kunshidi jetu ilanga kwetu nao inehi mwani nei chukulombera afade yantanga jetu na kuifuetera mali na kuidira jimbolo hefu amafuku wena wasa twamweka nanga mchaka mukakweji wa Machi mukakweji wa Julai ningi mukakweji wa Novemba nao tunatweshi kuikula ntanga jetu chinjila mukanda wa masamu nao mchwatanga kosi muntu natweshi kukula mana kwindu kosi muntu natweshi kukula ntanga yindu chinjila mulongadi kosi muntu watweshi kukula akwawo diafu mini mwante Yesu hakwenza na kutufuila etu nei chalala kulomba kwetu kwa adi kutresha kutramwina ne kulomba kwetu kwa adi kutresha kwa mwina ntanga jetu muteno mwante Yesu wenjiro wanyu dichichumanishenu na mazu adi mumukanda wa Korinda wa mchiedi kapetulu kamu chitanu na chibalu makuma yedi na kamu D21 anasune kinawudi iwu Yesu wabuliri kuikala na nshidi di eri shidi ekali mulambu wa nshidi kukola etu kulonda etu tuikali kulonga kwa nzambi mudi yena Yesu amwirishiri kuikala nehi nshidi mumalunga etu akwa nshidi hadinga na nshiduku ilanga nzambi chinero wa hela nshidi hakumubabesha mwanindi wabuliri nshidi anyijimba ya netu hakutufuira hakurusu hiya kumujika mwijamu hanyuma ya kufu hakurusu na kupwekesha machi indi hakurusu hefugo da mchisatu hakusaunga mukufwa yena na ashakamde kuchikasa chanzambi cha chidilu na kuhakuila antu ejima hakumukwerera yena kulonda katweshi kuishikija kudi tata indi chashimwini mwantesi mukanda wa 1 chapter 14 na verse 3 nini nai na kuilongeshera kwa kushaka amawe na kienza chengi na kuitambula walejera antu anafumu nshido wanyi walejeri antu anafui anamukwerera mwanta Yesu apetulu adingaku hakumukwerera mwanta Yesu wairukiri ninda na kwena kufwa ilanga akuileja nindi ifuguda kenza na kuisenda chengi etu na mukwerera mwanta Yesu yetu anakuizana kusendao yetu akasangulao anana afumu nshidi adina kujimikilao antu anyijimba yao muchipombero chanyo apostolic mwaka imona akekala yo majamu au na kuhimberi fuda kaisangulao kulondaka ina tiri mwijia dakesi dichikudena akwechu mna kutara mwevuriu ena akwechu mndina kuntia na ilembele ne mwadi wanikade muntangi shiriyeni yaluwa temukenu lekenu himatuka aweni kutuka nzambi hikutongojoka netu kulomba kwechu
yaku yetu yeni ya mchidi ina atresh kukwasha kwa ntanga jetu kulonda ya mwini ilanga himatuka weni kumeso anzamu tuna sauli mudimuna azati muanta Yesu wakutramu ina kunshidi jetu yena diona azati mudimu wejima wanshidi jetu mumkanda wa Roma chapter 3 na verse 23 now mulonga antu age mana akutori mumkanda wa mukakutanisha chapter 7 na verse 20 now he seki hekala muntu welanga chachi wai chalonga chakubora kuvulu na age mai ya kwanshidi ni nana akulu mpana kutena nao district apostle ni chief apostle hiya kwanshidi adina ukenka wa mwini wa Yesu nuwena ne Yesu amkwerera wanyi muni insangu ya mchidi china kumwekesha nao nuwena hiya mkwerera kumulonga anatongo kina anatweshi kwa mwina mkwa wafade ilanga nana mwinu na lulu anzambia kumkwerera Yesu hiya tanishanga kwao nao atweshi kuilombera kuduwena kulonda ya mwinu aitangishanga kumkwera mwanta Yesu kulonda nuwena ya mwinu wa mwinu au hananga kumkwera mwanta Yesu bai hakulombelela neo nafude munshidijei kudi mkulu mpi wachipompeluku district apostle hela chief apostle himachuka weni nemuna dechu madumu ena mumwevulu wawa kuchunga kudawe nao na kuhengesha wa mazu chunatangi mkanda wa Roma chapter 14 na mkanda wa Korinda chapter 15 hikuluwangesha Paulo na atangi chichachu wahi wa mwinu wekala mdimu anta Yesu bai hakulombelela kudi mkulu mpi wachipompeluku dichi mkwechu na kuntia yako amwina deta hindi watambula de wa mwinu wanza mpita hindi ne ilelu kudimona ne odi mkwanshidi kuiju weya dehi kuiju wachuka na dehi kuiju wela de ujila hela kamu hela weiriho kamu kudinzambo kanatira mwijeda kesi ilanga mwanta Yesu wenjili kulonda kwa mwina ivumbi ne yeyi kulonda kwa mwina makombi ne yeyi kulonda kwa mwina kakutramba ne yeyi kulonda kwa mwina antu ejima ne na nami tuna mvurumu ninzambi ni kumkwera mwanta Yesu mumuchima weyi na kumumona ne kamana yena diuna azati mudimu walema wakunga mwinami gukwinka umwa haya nyaka okashaka manindi mwihulu mafuku ejima dichi wamkwera de mwanta Yesu tahi ndikanda temuke nuntangishira satana ya mchidi mkwera lenu mwanta Yesu okuyamwina dichi chinati awamazu himazu anantuni inshirisha wanchu neteni marimani konda mukule amfu kufuma ku mumaseki mwa ivumbika wa hili muwanyi tuna kuluza ho atubalweza unonyingo etu ebi tuna kulinga kumala bya kuhenga kumeswa kalunga mwani kumacha chinene tutukabangize nu Yesu mangaka katuhetese kuwangana wamelu kulikalunga neteni marimani konda mukule amfu kufuma ku mumaseki mwa ivumbika wa hili muwanyi tuna kuluza ho ichimazi nyumkulesha kudako na adina kwira yumo alisha kamili wo kwana yeye ma departed service na kwao atela kuleka atela leki mulonga chatela kulekela utali mulonga hii ntwambisha wo ana kuluza huyu yuma yao murakuhetesha kwenu ndi ngoma Petro nindi kuyaka ya 10 na kwakenza tu profeta wako kutwamba akatwamba za jivulu kana wa akashime kama kwao umeni mumaja mwamweni dichiri mu waintari mulonga uprofeta hela kwetu charingilanga uhatachi adinga na kuprofeta yuma ina yakamweka na kumbiri ilanga lelu unu antwana kuprofeta neya na shaka okwana nawo na kuprofeta na kumwa ne unari na ambije na kuprofeta ne wisho kama nanzale so aina itongo shoka ina unu ina ne so amemwani nei amemuwumu awamaju mukulumpi na kusakilili hakuleta awamaju kama nami narina kuleta antari kumanaja wamweni akwetwa na kumwana ni kuishi na ringa wakubula kushikila mu munarikangi na nzambi ubulanga kwa hana china cha mu comedy departed dichi muwihi mani na musakile nzambi akwila na wachenichi mulonga na wa mwana kati mwaka minezi niti kwa wa maswa wa makwawa nafumu kuyambeshi boma yambeshi kuina afumi dichi hakwenza munu enga dim dichipatela chetu yesu tuna kutia tumina tuna kutia na wane mazo anzambe mwayilao mulonga mazo anzambe makwana kuisenda munjila ya chenyi munjila ya kumaka nayi mutu na shwajire kukabaka na yenu kichechi mulonga kungulwilanga mulonga nitianga kwa ilanga mazo anzambe atela kuloeja antu abalu muke mukachika nchima yao erukingana nawo yesu diye mwanta chiri chalala nayi muntu ana mfetere mukuri hela mingana nayi muntu twichukunu kumukala tunatia shanire niri na mulonga nindi dichi unu yena haba koti nini ina nakulandirire Simon dichi amene kuyawo kuna nami iwu muntu amene nelukwani
mulonga ambi kumukala twari anakena so kwa mine lukari kwa mine samushi na mande ndina walelwe unesingana kumlandila Simon namo ni Major Street ru kumhakwila nindi ne omane unalo kwa mwari anakena ri kumletela richenko kun ndumbwami wafera mazu wana tulongeze kalelo anapu mazu wa mchano chikuma momongana maya mingi mbongo kwa fuete wa ndumbwami tutukawezea departed service yetu wana tutomenanga akukunguluka na kukunguluka chipo Thanksgiving yetu wana tutomenanga kutuka 1982 wamukanda msemuke muno 1982 fuete ma departed service kueta mtu aitanga 2023 tezanga kuni kangu afuela wandimbwami azimali wana kutukunguluila nderi kumbi nangu hita hazi nangu vakaprofeto ngoi mbongo mina kuetaja jindende ya mina ditutiri ya mngome azimazu watu longeze kazi akiko weni wana kuanjika mali apwenga mandende omutuneza kuweji weni apwenga nawa mandende omalio kama wawa wanakuchi ikiali mkati ikiena na yanjiyo kawa ndumbwami tufuele ni Kristu Yesu kamuze wana tunangula kungwao mutuka ndaka kunangula kufueta mbongo chipwe kundundu angia kuliuka kuswa kumo momoya mbako ngumona kakuchecha chize kuchechuka papo chanchi chuma cha chinene ka kulihana kuli Kristu nakwele ngana netu chilikuwa ngana netu Yesu di chamwene chetu Yesu di mulambu wetu Yesu di chikumba chetu chachukula odena by mara departed service madiko chipwe kubana bobe walezi kango yenu mufule Kristu amen kwamba kana mufule yami napujira yakumisema ulozeni tani muchano naize mivumbi mbona kwa mwini sako mauka ina kubakafa so mwani muwihi ndakusakile mukolombi na wako nokwinezi neze na mwana wakatana kashi ilanga mwani unakuelele na handi muyuma ya nzambi munkisu ya nzambi nyanyana ka nzambi na kusoboka mweni dichi ejema wetu tuli mundu tutiyanisha kwa shayi nzambi ngewa na kutongwela azashimbu hizi ama 80 ma 80 yazo mulonge shana kweta 20 kwacha kutwala mtuna hete kukukola tazi mbongo 150 umoya mungu apuri mkapurisha mama 100 enu mwadinga ka priest ilanga mkanda wanza mna watu priest wana amani yesu diyo nekere ka priest dicheno wangeru priest hini wakula ni walinge wamauka chalu wandi mulete jinene mundika priest kutunga walimbuka ya mundika priest ka priest yesu dichina asoneke mkanda wa Heberu nao chukweti ka priest muneni udi kuita kuchikasa chanzamcha chidiro gumuho di Yesu Kristo anatu priest adinga mkanda okula amana de mpinjao ya hitade mwikingu dinu tudina ka priest ngai yes dichine muntu kudita nindi ka priest na kudeta hebwamu na udeske jene yena hinyi yes kama ne mnaje kwikara ho hamna Yesu chipimicho chimuna Yesu chinjira chawoma ni kutio mazo Maria kukula muntu wani netu natia Maria kukula muntu mulongo kwa muntu chamwelukako hela wa kongwe linyikudi hela wa jahili muntu hela wa dingi kombi hela wa dinga chivumbi hela wa dinga kwa kuyongwa kwa heshima kwa kaya muntu nzambi diwa kamsombesha muntu yeno na shimu ni yena nindi kudimarunganga ehi ayedi neo nafu munshidi chakukana Yesu udi mukalunga ndakumwisha dakesi kuna neo mukwereri Yesu eona handi kuna muro Yesu na fueti de useya wanshidi kuna jetu nechu muna oshi muchota chanzami mudidei haku ni sompeshi di Yesu dichiena kakusompeshi chenge una mukwereri yena ichi kutweshika wani yeno afutiri de muronga we wanshidi ichi kutweshika wani diana afuminindi muntu weji moku inzako dami hakamona kusompeshako indi mwana ninda miya minjira ni walala ni wumi kosi muntu moku inzako dinyi kuditata chinga hoho hadami kuna ilanga cha oshona ama kwa na idimbi nao Maria wochuna dinga kunsanya departed service ama kwa na idimbi nao Maria ni yena hinchenzero chako ya mweyolo mraiti indi makwa na Maria hichenzero chako ya kudihi mweyolo oyisangu sheidimo
mwatenda nami bamde nedi kalu wana kine dikajinga kufira kuti kwasha kumana akushikija kuwa mwinu anuke nchumichi insangwai wainaudi Kristo Yesu wafwirira kwanshidi amujikiri mwijamu yefugoda mchisatu wasangukiri wejima kumkuwerera akumwinka umwahaye nyaka hakanongako mukwerera umwanta Yesu akwamwini samchunda do anchengi pinji kwawo chunachalish falenu masukuma tunga ejima ayeseki mutena wakuyitongekela ejima ayeseki